Dharika bigo tumeka esoko rwari amarwaire nkirende yagata tusomerete neka tugutumia international herbal medicine tugutumia mariyogo akuru esemete twarwari amarwaire igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega igamarikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho bakegoroba ya gatatu erumu 307A tubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani obo asamarwaire minyoka Murobelio kubwatia tukwendera tikoligererwa n'abana nsi y'emyaka 13 igo nuganete bosemi bwa Bible Buyekima mwanchumo ligerali nainde ase enseme yendeiga igose studio ya kabiri ase tokonyara kwato kuligerali igoro yokamenya okuya kebachenu nabira natiga ukomanya nigo tokoba lituko lya lero kubelije kubwa mono lituko lya Jumaine nabego lituko lya Ramisi ase omuruburiga bokomenya okuya kebachenu tonyakaba amono munyagitali kurwa senya gitali ya World Fit Health Center munyagitali Dr. Ken Mose Onzarigo oyole me studio tonyara kwato kuligerali igoro yamakongu aliye ayo mwanchumo ligerali ogwetera ya mate agwetera umusani agwetera umwiri agwetera gusonde bwensi yakonyara kabaga gwetera ase okurenda obugima muna umunyagita Dr. Ken Mose agotieka goteba kira litwa gotanga mundo tatonge twarware nigo tokurwara asenjo gotomanya gotamanya na igona gekora rinde agotoka me studio erinde akomanye onyara kaba ko gwetanga kurwase amarwaire nemechanda karibu daktari. Asante sana weirire toto weirire sana Igitega na Daktari Moses Ken Onzarigo mkuru wa daktari ya World Fit Health Centers itubwate kliniki ya Bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu erumu 307A. Karibu sana. Asante. Rero nechi tariki emeronge bere na isana itato. January yamnyagire sana. January maide. Kanga manje kai tariki osena musini na. Chokire kwa ngo mwekoyo kali ko mnyaka sana. Amma tukuna yaganda. Matuka sukire sana. Nitulira daktari tokuligira ligoro ya umuchando guseme chande bere. Tokuligiro umuchando ko nga Parkinson's disease. Imalisa alikuwa ni bija kulengo likuwa no lebeka boronge nabo igo stroke. Litanga kimanyo matrat taraligirya amarwaire ya bere nejita bauti cyenga nchireki nsakine to nyara ko nyara kabato ko yatana kuri so muchaka nabagwataneka wakwaniriro ya Parkinson's disease ne stroke lakini genteka munama rwire yobongo ikishide kibere gusame cyande kwarenterebere yonsi nemechando yobongo so nemechande konyoro bongo bw'omuntu igo bono stroke na gotebiri nekero bongo bwatwarira injury na Parkinson's disease nekero neurotransmitter kurunga dopamine ya punguzi lakini tore sega umete ntumwanya abantu ntumunyitinga umutuito narono takiri kolendo obongo bwetombo takiri kolendo igo bongo buli mbugate mbule complex sana umuntu atanya you can imagine kirigento ko koleka no mubirugo no bongo bwoteba nga kolegenteki mbaro asinjira gite ubutaka kogende andonsi utagete kwimoko tatagutaro tatagukwana kende gyonsi kego koleka neso mubere ige konyora instruction for the central nervous system so gwikatule ndobo ngo gwito inawe mbubasa ko tolentere mechano usamoroire bono uri mbono bongo gwito 75% yo bongo gwito na mafuta ni fats lakini mafuta ina gani taliyo kujikimukio mafuta tokurugire ndagira ngana roji ko bongo bwa gwito taliya rayo na mafuta kurukunga essential fatty acids kwende nere koros mono essential fatty acids nere koros yo bongo bwito mono ito nandi wikatonyora kurwa sikindagira so onye tuliko lindagira bwate that essential fatty acids
egero tuge kobongo bwago obongo bwana bo gutwara imicando gose gutwara mu rwiri mwangete goteba so imagine 75% n'amafuta nkoro lyoro bongo bwago amafuta yamaya across yo bongo bwago abantu mbere batari kuri avocado kwa mfano you seen it kumba avocado amafuta ya avocado n'amaya so bongo bwago abantu mbere kuri yensu kuma amafuta yensu n'amaya roje so bongo bwago nkoro lyoro bongo bwago ndagira egere bogendera ko kolegas burundu. So this is where the problem is. So I don't know. Let us start from Parkinson's disease. Egero manyanga Parkinson's disease minki. Na gote with Parkinson's disease. Nekero koro ndu myesiruga yikagusi. Nekero koro abantu bakonyegera igumubere sana. Aho kwenge kibuga. Konye koro muntu uri nyweto ne unyure cyangwa kientambe. Ekero ko mu amache gerasi akonyagotenga. Akonyagotenga kubeka muno. Uruburu nkukwanira uruburu Parkinson's disease ekero korora muntu arengebuya lakini wikirenga kigete yekaramu ari kiritaria akuri kibingongino steta ukokobako ngoli state ta kuri kiritaria yenga inje Moses Kena o to nyara gosoma umuntu yagakwanira buya bo mangana toli gosoka kuri so munwaye bantu ekero korora bantu agotenge chigu akubwa tatakubwa kindi gyonse uruburu kurunga Parkinson's disease to kwanira. So what has happened ngiya kolekana umuntu jai kwenye uruburu wa Parkinson's disease nago tebiga iyo meeting eseri chenchire cy'umutu wa ime cyakire gusalika bono nkiri go produce what we call dopamine, which is a neurotransmitter. Mwana ngote butambe niga ekero korora estima ga yewe tapariga nkorore mete estima to korore estima yogoka lakini estima nile se wayelime no bongo bweto ngokora cells cyo bongo ngokora gire ndunga communication from one side to another. So communication yeye ntobwa to bongo eseri yo bongo nyarore ebwate ndunga a projection jigurunga dendrites. So communication yeye chigo ja kumran like this. One of to be communicate dendrites is what we call neurotransmitters. So neurotransmitter na yamonere kurunga dopamine. Ekerobono dopamine ya jakile kuira nanse so umutugo ime nere kogera wacha konyoro konyegeri kuna togenda koteba kurunga Parkinson's disease. Tubigere lingonga dopamine nga kiego konyo mubiri. Yene neurotransmitter number 1 ekero ya kundo bongo bwa gasini. Sema to bongo brain areas, some brain areas ya kundororo ego kwa ndatebenga pressure yani uko happiness get abantu abantu bale namukore ngentikia stari ko happy takogoka you don't have joy at all. So you can imagine this hormone ekogero muntu goka nabona je kuranesa umutwe ngogoka turi twageje dopamine gas ya no kogero goke kele ndugia kole kamikia kwa webu ansuri bogokori ndibonene kwa ba satisfied hormone ekogera kuma na kole ile ndo aisanikiri ugo isanika koli satisfaction wa kole ile ndo kwa be satisfied hormone yego kwa motivation onye kwa ngoto gosoma onye ngoto de gweta to the tibia bone ko kolentera motivation gete ochiko kora bya mu kesaidi ochiko kora bya. So you can imagine hormone yego asiana kolento obu yani happiness mogoko hormone yebono nere kolento mogokesa abantu ekorokuna dopamine hormone nere kolento satisfaction. You feel like I'm satisfied. Hormone yenele kukolenta motivation. Ugu kulega mtu wa moyo yani nga inakupatia morale, morale moyo kokubeko moyo nga yani ngento kwakara ne. Igani magi yaza ya mtu bali mtu kubi. Yeye kama yanga note kirogoke, note kirotu leo motivated mtu binebyo. Hormone yekurunga dopamine ere sobo ngo bwito nere kuri gasi. Eye ntukende gokora.
ego play so many roles muna bona mangana memory ko inyore bintu munyine ego konya na mangana yo kunyora dopamine ngo konyera mangana mudi wanda bari matene kimudi yo uko mukwani wega okora manga ora ko mezi libesana ale mudi munyi ngo konyere mudi yagera burungi amangana go soma korara buya munyi ngo konyere gerale burungu nga kwararire burungi noro tegerwa yo class mu mwana concentration ako tegerwa bio because abwate umuniye dopamine lakini again to kenna mono saidia okora nogo konya asamangana movement motor nerves kinyama chiago umuniye nero konya amangana movement y'umubiri amangana yani kokora connection na motor nerves yikuri muscles bones ichire burungu mutakere koba you see lazima ya dopamine ni dopamine ko konyole bintu byo kwane tokole bona dopamine yeye imushonda dorye libona ya chirense teliye birengo biri bibwenderete oni ya chirense ebintu to kore dopamine to rero gukora mbiri go chiko kore kabya kwa rero bona ko umuntu yo rero umuntu dawe mishoyo umuntu bwate Parkinson's disease emanyi yo korambirebi tali kunyara kurara butu tali kunyara kurara muntu tali kurara butuko memory yayo yachakire gusalika tali kunyura ndogo kwa konde tali kunyura kende yose so even mukwana bona ndakwebo everything kwa hivyo umuntu ubona cyakonyegerwa moko because twasabye ki dopamine rero konya mangana a movement bona yayiranirense that's why you can't control yami umuntu yakara ko kwanto nyago mo control konyagaro kumuru mubi because dopamine yayiranirense. So what I'm trying to say and what I'm saying is this, that in over Parkinson's disease nekero dopamine which is a neurotransmitter sobongo yaito yairanirense bone kuri yairanirense umuntu chaka konyegera umubiri muntu takunyara gutara ekera gutara akoranko gware niwe ari dinga negetongo kereka ne mutu yae igu muntu awanda anko gubale because akokana negetongo onyoro akirense ugo chaka kotara kwa wachako jagochoba agochoba gotara magatarire nange ndagotebi okuwana kwa difficult n'ibintu binde okoba twari bwa Parkinson's disease. Let me tell you something. Nga eshide nere gusiya sana na nyaro doso bisiani abantu abange ba twari problem yesana especially abasubati abagakamba bwati michande bakonyegeri kubutamani bakonyegeri then tumurire nyagitari don't tweet mbake kari abere validate wano gine tuya salikire ariko munyoka gocha dopamine nero ntubati lero kuna dopamine tramwe ligere likonya mangana ya yuburire bwa Parkinson's disease. So nabakorwali ikiara ekemapema nabakorwa mariyogo bamuchandongo bweno. Yes, nabako tokonye stop. We can stop it at that particular nini konye sekire eleberi ekitesa kugenda gwetani because it gwetani umuntu nabagutwara imechando yo gukumi nabagwakeranza umye nabakweba abantu baye bonspic this thing will happen when umuntu ayale mood mutu atekovoka abwati migana bwa depression atakuwa na depression haraka sana isababu ni rinago tebi umuntu yeye kolento moko teyo ya ona yetako kagaga chiriyoka depression yacha aruje moko mosekerera aruje mtu negative way ya rentime chando. That's now what you call Parkinson's disease. Trosto ono to bwadurge destro kitu mago cha bonto bibu kan to ko stop yata na neba what is stroke naruga abantu banyole stroke. A stroke bone sobongo is a brain accident. Umukio liyorenga kuira manyinge sobongo twalde umuchando. Umukio liyokorage liyobongo utwalde umuchando. Muchando kyora twale nabura twale ndunga aneurysm kabimbire ubimbire twale over mu balloon. Enjire ya manyinga yayibungire kabisa gusi ya atikire. Mwana abantu bakanyure stroke wetire bintu bibere obwatika komuki niyendugia kabere noko ukoriba umukyo libire ugoticho takwira manyinga
ukie somo kwerende ino bintu bire mono bikolenta uburire bwe stroke bonekero mukyo atekire amanyinga yayiteka kuri somo kyonka yagoki akumuka asobongo kero mukira asobongo afinyo bongo buri bwako kwalebona onyore ndo ko kuna hemorrhagic stroke yani we have two types of stroke ndo what hemorrhagic and what ischemic na abato bya manyinga abiteke sobongo afinyo bongo bwako onyago finyo bongo buri bwako bona what is going to happen obongo buri mbikonyora buri mbikokubole warrant stroke enchirende ya kabere umuntu akonyora stroke nekero mutwaterire mukyo yakoreki otichire omukyo nekero otichire bona manyinga atari kogenda gukiye sobongo buri mutu yae obongo buri bwakoreki bwakunoboro umuntu onyora yende kunga ischemic stroke so we have hemorrhagic stroke and we have ischemic stroke ekingabo ibyo bintu bile common bikore ntuburire bwa usida benjera inkinchira ibere chikore ntuburire bwa stroke lakini yende ibintu bande mbile birarente munabona trauma head injury kubura abantu ngamundatu mu robongo akanyore kwere ndibona amanyinga agati kagari akanyore kwende stroke nujibona head injury kusabu ata tumor ubo bimbe sumutu wa ime bwafinya kinga manyinga bwarente stroke lakini all the same nichi stroke ni vere it will either be hemorrhagic stroke even from injury it will be either hemorrhagic or ischemic stroke bono bantu kibakonyore stroke mono bali bane common isebale bantu kibakonyore stroke abantu bakonyore stroke nabali babwata amarwire ago kigotike meki yabo amarwire abere narakogere meki yaticha mono oburwire bwa high blood pressure amanyinga yo ngakire igoro nabakogere mukyo lyobo wateke utwara murism gose otiche igobono itogotebega Mr. Tozuzo nuni wete abantu wikekero bwatu bwa high blood pressure kore kyora kore bako make sure nga pressure yawo yeranire se wenda kobera na yani pressure ya manage pressure ebingia teba se koba pressure yego chikola era za kola ntro mu stroke wikato teme so abantu abatanga na natebire bwatu bwa high blood pressure. Number 2, abantu bande bakonyora stroke n'abantu bwatu sukari diabetes kagera diabetes ngosaliere mu emeki yagere mekiri ya uma etari koigoka koraisi umuntu twarende ko runga atherosclerosis mu kiyomire pa turi koigoka uyibone ko mu kiyomire turi koigoka any pressure kuri senkoro neba nenke nabo bwate ko mu kiyomire you see so abantu babwatu sukari nabo mutugenda gukwana wikaba make sure nga esukari yabo nereke wango kigitakire kato tanga pressure nere ko ngetakire pressure wenda ko ba eriya igoro to kunga systolic wenda ko ba 110 to 120 eyo yanse kunga diastolic pressure wenda ko ba around 60 to 80 you see when onye kwele within the normal kg so then you're okay lakini kwa nyonga nere igoro then do something namma liyo muri batogenda kwa ni sukari na bure common kuri blood pressure na common lakini yasenye kitari yeto nkonya ando twa muri amarwiraya awena yes torera abantu bwatu buri sukari ngatanga you can't reverse it we have reversed it torera abantu bwatu buri blood pressure ngatanga mba kubona pressure awena kari nyole ndutweka kingabira nyole chiro chirenka hotel really within a very short time pressure ya chini that would be true abantu bande bakonyora stroke nabali babwatu umubiro munene sana umubiro munene wirore rukera litu gukora twajyaga tumwego bagore umubiro munene amafutangu cyari gutichinje cyawe cyamanyinga abantu bande bakonyora stroke nabali what heart problem onye enkora nere gutuma manyinga yende so mutu so enkore yeferi ko kutuma manyinga then you may nabokonya ngakonyora stroke so they got heart problems cardiomyopathy what we say
enkoro ya bere ni cardiomegaly kusababu ate coronary and heart diseases amuri muna bakogera onyore stroke. So it's important n'abantu bani yankali nakyo akora muri nakwanyore stroke. Stroke kereko waka enseme nabuta kuigwa enseme ye mu wachakire ko ba week enseme ye mu muburubu utotse enseme yo koli enseme yo kobe wachakire kutwara some weaknesses tubu atinguru kobokoku ine dalili ko nyaka something bad coming weakness lakini woneka ya wakire stroke enseme ye mu muburubu nabo konyoranga yakuru itari yakuru latote barakinirende yaregeire tubu atinguru bona gutatu kunyara gutara because kubu atinguru kinde cyonse ukoboko kubu atinguru kinde cyonse disori yawe tokunyara korabuya omunyo ryo kunyara kwana mangaro muwewo SMA mu hakiru ekiranya so konyoranga bona SMA mu mubere yabere mu litete guko si umuntu nyore stroke onena bakonyora ibintu bitotanga nabanyo kweba uranyoro ubukwana kwa bire gasinko magandi asoyo so muberoye ibintu bine bona ese okomera na mitanda yonsi kolega no nago tagere buya daktari muna kwa rasi mitanda yonsi ne bwato bwa matiko chia so bongo Pakistan stress na stroke ne bwato bwa matiko chia so bongo na bono angaji nsachinde na bako muchikoranga ama ruida na bago cheumira na muchikoranga mna musio gente kemo enchera giteka toko gente kemo lakini na bintu mbili bono kwa mfano bia lente Parkinson's disease na nile test unaona kwa mfano abantu muno bakonyora tutate bakonyora Parkinson's disease nabo ali banyorire trauma gusekunya gwakwa komotu bandu bangite gwaku adogero nyora gari kenyoro ngatara kutaho kwa yetu mwako ito bara ngora muntu naba kambara bandi ngabarubekera wenyomba wikabara butuli musubati tuango muntu ogara mwaka jinkundi bere gozo mutu gozo mungina wako musaka ngwaka baguro na jinkundi na abandi bakobeke wakana koliko una wakana lyo una wako mutu lyo kalioka nale kujaunda Parkinson's disease and where you see abantu bali banyore Parkinson's disease essence ye bamanyika inemo ni boxers ya box na banyore muno mabondia tokotu mundu nkonga mnyesia from Western Kenya ulenge bondia akapata Parkinson's disease Muhammad Ali oyo US oyo wakati ndio sira na bago taraga konya karibu na wa mate bono nero wigira bakanya Parkinson's disease ikonya gwa ko mutulio kalioka nawe guchangia kuleta Parkinson's disease nige tukuni guchangia kwenda Parkinson's disease no kujusi chi aluminium twange tukuriye ndagera kuruse muna bana twakumye cyanga cyangiri gose amarwa banya kobere se mutungiri bwa aluminium nero ngo cyangire kolenta urire bwa Parkinson's disease ngiri bindi mbabwe kane na Parkinson's disease mutoteba ila gosumna wana kutotoa speech mzuri kutoongea maneno mzuri sikike inaweza kuwa both sides ya but akara kuji nyakitari mtuwa nyakitari ngumajonga you are Parkinson's disease or you have a stroke ya na ase oko inyolie tu nsajinde ebimanyereri nyumwetare kiro muntu nyanga kwanya Parkinson's disease ko kwanya stroke yiga na kiga ana ganto kirende ase edaika ya mwiga nga kimuntu koranga ki nyumotara ikiranga stroke ya wakiro tara ikiranga Parkinson's disease ya ngonyore nga ki symptoms sinjire chiko cha korora umma tunabona umuntu bwate Parkinson's disease ya aye nabo kumumanyeta amanya nabo koronga kibiye ya jakira koba njira correspond ese ya correspond zo kumoti akwe mwana kwa mfano watabila umuntu chako umuntu takiro chakire ko ibintu sana umuntu no muntu bwate mogoko bona mogoko chakire kupungua atabeka kumwana yakonyegeriwa umuntu angita masomo kale kwa motivili ndo tegera buya kabisa wana ko motivili ndo bitatu tegera so there are some stress yokora aligero kwa umuntu naje ujya gutwara shida gite aya baada tutabili nga ocha konyegeri gunkorobono konyegeri kabisa so bona ago chaka ngora bona konyegeri jako genda ko bonko na muntu
alafu no ugotara kobe problem so what I'm trying to say is that in a family members ekarabaro dingo muntu chakire tabia yeteri aje guchenji kidogo teme yarengi mu wente kubatira no mu wente nyagitari go somo muche mu present mwere senga aya mutu aroli tavi ni so that etarachi kogenda nsemo umari let me tell you obongo cells chyo bongo chiko produce dopamine so ichikendenya gusalika ngora so if we stop them from damage na umuntu yakubona bwangu lakini wona ka andi bagoje kajiasa likira michozi almost to andi bataka Dr. Kena kole miracle na ensemo yo mweli maybe igoro ya metane yanugo tigo kwa na Parkinson's disease mubwate lyogo likoro kudopa dopamine tubwati liko na mad igo iyo mileti ngo muchando yo o Parkinson's disease ngo bwa nore mariyo nara ko bwene muchando yiga stroke ya rolinda stroke naro bado mariyo konara ko ni stroke lakini mnangendera ko tebi problem y'abantu abange bagutaka Dr. Kena kora miracle akantu miracle ingeti ndi Yesu because brain injury teliko wena bwangu ne process cell chebo ngonji kogwena bwangu kuikato kirageri tokiye ebintu bikogera kigwene bwangu ntubona nabona byo kwa St John's Wort toko ko yongeri brain yawe yatakira gukora inaanza ku repair neurons zinaanza kuwa repair and at the same time umuntu onyoje stroke ukakora physiotherapy agenda nyakonguru so umuntu yakubona bwangu sana aje mwageto ulenge konyo give up kera into story tukamwona leo within a very short time tangu tacha you see mangana ya kwenda bia so mchunya gitari in short na abuna botambe somoro baliga ntoliko kore to kona ngagerito kwana gyo kamana da to kwana Parkinson's disease na boigo stroke muno munya gitari to madenga na mangana mango dina na boko nyaranga kendengere geri karato ko semya andigo yo komenya oku yake bocheno kendengere kirura nyanga kirera kwa bwa to tagete kwa tabi ko muno igoro yo bokole ligwenya gitari ya asante Mr. Toto tigante benga amariogo ntwanyora amariogo nanderero mariogo amayatwanya kutwara ofisi yetu so abantu babuga turuwe sukari ntwa make sure ngatoba maintain ryo amariogo akira mange namarura mange togoshuke senyekitari yetu ya Worldfit tobura abantu bakurwa satambe you can't imagine tokonyo umuntu akuru Mombasa alintega bakagayo jangotoroka tobura abantu akuru Nairobi bagocha abantu bakuru Kitale so what we want to do is that we want to be better nangogote tobe tolenteli hope tunyibeke asana valeu tukundire bantu kusamira ntoba satambe amaganya tu ni mdomo tu hapana tuna make sure tumefanya a lot of research na ntogera tokonya abantu wetu so ondobinsi what ndo kumusumbwa tika make sure ngochise nyakitari yetu ya Worldfit ntoba tiko urembo nyuma wandu baba takite tukia abemwa mepia abantu mbona na juzi nilishangaa naona mtu anatoka Nairobi anakuja anachukua dye 12 of them ati mbekele kidai cha 12 daktari na tumuto muntu akantumira yametangira buya na yani orini galigire ko bali ngitari yeto na ndaide kidai cheto because we are doing a wonderful job aba muraba balingi bata chinguru cyabo cyalingi mpata ngiteka na mubondo balime twabakonyira bamurabake abagaka bado ntubu watamarioga itukuba konya so ndibwenze what problem indians tare sinyekitari ya Worldfit kitera na Dr. Moses Kena Onsarigo nkolwa sinyekitari ya Worldfit centers itubu wate clinic ga Bosongo asenyomba ya Uhuru Plaza bali batame Uhuru Plaza ogo chambaka Bosongo town once go ikire Bosongo town ime wali na marigi tinka yere marikiti ali sichibucheri kirega ebucheriyo mweri gochamate inyombe yuwe ntambe na rekoro kunga Uhuru Plaza gose Aliza Plaza so ime njyo garaba ya gatatu room 307A na konyore nyagitari yetu ya Worldfit nando bya Bosongo ga Mr. Toto ninjo munyagitari ya Bosongo so anytime ugocha ninjo konyoraga ase clinic yetu ya Bosongo tubate clinic ende so muchuel Dorot ase nyomba ya Kogo Plaza first floor room 2 ntubate clinic ende asomuchu karatina nkete se namba ya nesimi 0722 24 5763 namba ya nesimi
0722 245763 no erega bwase screen yawo byo mono asawutulire byo mono mwancho muligerali toganga byo mono senge njoga ntakoba amona into na kubwatia emerobeli yaite agatembe kurwa umurobeli ya mugochia soyonde na abo no tokorera umurobeli komenya ukuyake bochenu na Dr. Kena Musinzarigo kurwa senye kitala ya World Fit LD Center no botambe yolinge mega yechi kamera litukulia lero niga kurwa Lucas Mugaka na boigo kurunza ya transmission nigo akorokwa bigari nyanchama chenigo ngoroko Haron Ototo nyaingiri kenda gutwara boligari buya ime ya Gatembe TV ekionga kema musi